chomorigereria igeikaro kioba mobwe chinse kio mwaka bwe chiri bubere na 12 nigo bono kiarareti chitariki 21 chomotinyo gatatokera omwaka buna ritukorio gochengero ko barogwe chinsana aseri tukeriga ikiombe gia Food and Agriculture Organization FAO echiserekari hamone byombe ao nigo bono byerire chinga kichiabene abo kora emega korengana gubune ncheremo yo gukine chinsana nabo yo gusimeka emete me county Nyamira ikiombe ikigetendete chinsana ya Kenya Forest Service nigo bono kiaira igetambokero kyo gusimeka emete ao imeye kerenyo bune ncheremo yo guchengira ritukeriga muri kitu Vincent Monda agotomanya senchero ibikirano ange abantu ebironia yamo egatone isano nemo ensengma nigo bagusiro ne chinsana eli kugenderia obugima ense kegendete guchenga yakoreto no kobo kwechi miza wananchi umuhimu wa misitu katika nchi yetu. Tunahimiza kila mwananchi apande miti katika shamba lake, na ndio tumekuja hapa kuanzisha hiyo upanzi wa miti katika Nyamira katika hii msimu wa mvua. Kenya Forest Service urusagiro Nyamira nigo yarganiyo moyega bwo gucengera ritukeri imeye skuru ya kiamugake egotoke kerenyo imeye bunge ya North Mugirango ya county ya Nyamira bunenchera ya moyo gusegeta abantu basimekemete Joseph Kingori no mutani bwa mangana y'chinsana kuri county ya Nyamira. Tumeweza kupanda miche 3000 seedlings ambazo ni various species. Tuko na eucalyptus, tuko na cypress, olea na other species. Omoyegoyo noyo mubwekerenga kiri murayo monene bwense omusike gwira muruto achagetikyo gusimeka emete chibiro ni 15 ime ya Kenya togo iko mwaka w'echiru 2032 abase county Nyamira eri nekerenga kyo gusimeka imeri emete 1,157,000 kero mwaka gakwerera igoro yekerenga kyo mwaka oyo ni gatebire chinsana gusemete nigo chigosiro bogema ase chinjira chinyinge unakwenyorere bitoki endagera obwagachi na bwo gotembura abasasegetera abantu basimekemete. Kiangalia hii nchi yetu, forest ni one of the main economic drivers. Tunategemea agriculture in our economy. Na ukiangalia hatuwezi kuwa na agriculture bila mvua. Na mvua inategemea maji. Na maji lazima itoke either kwa mito ama katika boa zetu. Tusipopanda miti katika mashamba yetu ama nchi yetu itakauka na hatutakuwa na miti ama hatutakuwa na mvua ambayo kilimo yetu itakuwa imeanguka. Tena tuangalie the forest sector ina contribute 3.6 billion to our exchequer. Hiyo ni kuonyesha wakati tunakuza miti inasimamia economy yetu. Tuko na mambo ya bao, tuko na mambo ya kuhifadhi mito, tuko na mambo ya climate change, kwa sababu miti ndio inabsorb carbon from the atmosphere. Hii carbon dioxide wakati imekuwa mingi katika atmosphere inaharibu our climate. Ndio naona saa ingine tunakuwa na mvua wakati hatujatarajia. Tena tukipanda miti katika mashamba yetu tutakuwa na sustainable economy, ili ambayo tunaweza tegemea. Tunajua mvua itakuja mwezi wa 4 ama mwezi fulani. Ndio hata sisi wale tuko kwa planning tunaweza kujipanga. Korende bale neganga yo gusimeka emete nigo baburiwe baligyo bomanyikura sabo bisabe chinsana eli bomanye emete kiba gusimeka na ende narali. We have trees for every site. We have trees for conservation. We have trees to be planted on our farms. We have trees to be planted along our river valleys. And we are not saying eucalyptus is a bad tree if it is planted at the right site. So what we are emphasizing is the site matching of the species. Ekiombe kia Kenya Forest Service nigo kebegeto mukio monene eli gusimeka emete chibirioni 15 goiko mwaka w'echiru 2032 bunenchera ya moyo gwikirania maroro ali abekira sustainable development goals. Tusimeka emete eli torendo bogima bwankio. Vincent Monda, Ensoko TV, Nyamira.